بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بتعاقب الليل والنهار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga anak kapuk namu ha tiranan sabarang sinabutan sin pagpamahalaya kini yari na isab kami haruman ini gumanap sin pangadyan na tu limaway aming pangadyan bunga sin pag-iman aula-aula na masimasikitan niwa pangadyan bunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid na mapuas din dito panghinduaan na mo ang mga anak kapo na mo atiranan, murah-murahan. Haruman ini humanap kita niyo pangadyan, simpangadyan niya to. Inhiganap taniyo. Inhindo singguro hamurid. Bunga simpag iman. Ar-rida birizqillah. Kakuyagan deng hatuhan intay mak nila. Hindu singguro aun kakuyagan. Sarawa ing kakuyagan. Bukun kakuyagan deng hatao. In kakuyagan deng hatao wang pagkaon. Di pasimod. Nanam sa jengki. Ingkaya na naman. Pag di halawang sintihan, dugaing na. Pagbuha, dugaing na. Na, hinduan sin guru im murid sing kuyag. Hintao kuyagan misan siya yahapdi. Yan sukan na. Inta ukiw kuyagan misan siya nasususa maig na.
Hinta ukiw-kuyagan, misan way sin niya, amuanin tauri pagkaubusan sin. Sa intaw na sususa, misan mataud sin, amuanin taway sin. Kuriput siya pabaran niya, kuriput siya papagkahin niya, aula-aula na kuriput siya, pakabayaan sintuhan niya. Na. Ar-rida birizqillah. Kuyag haririhilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aon dihil sinallahu ta'ala haipun niya. Indirihilan sinallahu ta'ala haipun niya. Kuyag. Bukun astul, bukun dugal. Hindugal, bang kauyugal na pagkaunan, yung kabayaan mo, kaya mo yung pagkaun masarap. Sabaw manok, kabayaan mo, kaya mo hamog metal. Adobo manok, kaya mura. Adobo manok, siki manok, paamunok, kaya mura. In Allah subhanahu wa ta'ala, piyakuyag kita niyo harijiki. Dahil nga sabab diyan, hinaraak niya magpakuyag kato taniyo, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Dahil nga mga kakuyagan, biyayta sinnabi, kato taniyo, amin subay hindu singguro pamurid, hindu sin Rasulullah kan Abu Hurairah. Si Abu Hurairah, biya na sin iuruniyo yan. Kabayaan ni Abu Hurairah, mahapal niyan hadis ibang Quran. Kabayaan sin tao kay wananin hapalun niya taumpa. Memorize niya taumpa. Na kamu, memorize din taumpa niyo. Ingaan. Ikaw sa abo ningaan sin taumpa mo. Kayukay. 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 Kaya Abu Hurairah, yung kabayaan niya, hapalun niya hadis. Yung kabayaan niya, hapalun niya yung Quran. Yung paghapal niya Quran, kuyag. Intuyo niya maghapal sing Quran, biya dahat to isab, intuyo niya himinang unin daakan iwan liangan along sing Quran. Bukun tuyuan niya sa jabasyahon, sa intuyo niya magbasa, biya da isab sintuyo niya uno in daakan iwan uno in liangan. Bukun biya kalangan, magpalingkat sa jasin tingog, sawab, malingkat tingog na kabayaan sinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan ni Abu Hurairah. Aulaw na good news. Na kamu biyaw, bag kamu bayta ang good news, kukan kamu. At kamu yan good news, di pa'y kabayta. Dari sabab good. Oh. Nabang very good, di na kumabaya. Biya okay siya biyaon. Nauning good news yan, 5 parakala. Salom sin 5, hamuk sa Geneveta na to. Kina to, sabab nagdarasya ni pagsusulat, nakalay sulat niya kata. Uno yan imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan Abu Hurairah, amin piyang ngayo niya patuhan, bangman, in Quran mamemorize na iwan hadis. Na-memorize na hadis. Oo. Naingkitan yung na-memorize natin hadis. Oo. Uno imbiyata kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan ta kaulong niya.
Amalun mo, pawaran mo, iwaning kahinduan mo, paamalan ka nila isa. 5 taon. Siya ang buhok. Warda bima kasamallahu alayh. Kuyag kau. Hari indiin na indihil kay mo sintuhan. Na yung pangasubo, indihil ka to sintuhan ini. Ikaw sa abaon na kiarihil kay mo. Uno na ba? Ngani kuno. Eh na may tayo. Astagfirullah, wadyo magtuoy. Kung kiarihil kay mo ilong mo, isun nagdesin ilong mo, yama mo. Kuyag kau, hauno-uno na ririhilan kay mo sin. Kuyati wadyo. Bukon wadyo. Bang wadyo, haulihan na. Kuyag kau, hauno-uno na indirihilan kay mo sin Allahu Ta'ala. Bang kau kiuyakan hauno-uno na hirihil kay mo sintuhan, takon agnan nas. Ikaw na intaurayahan. Na hindi ako nakanay ninalingog, yung panghati nila simpagdayambuk na, matao doon. Taud siya. Ikaw, tuning kabayan, murayahan at tawa miskin. Sibo na? Astagfirullah. Na ikaw ng kabayan, murayahan at tawa miskin. Depende. Undecided. Na ikaw, ang sa mo ng kabayan, murayahan at tawa miskin. Ha? Miskin. O, simingod ko isab ka niya. Na. Aw na mo, iyasubo siya, uning kakuyaran mo, dayahan at tawa miskin. Makuyag ako lang ni hamiskin dahil sindayahan. Uy, maita. Maita ko makuyag hamiskin dahil sindayahan. Karwa pangasubo. Uning kakuyagan mo, nasasakit at tawari masakit. Na ikaw, uning kabayan mo. Masakit ka at tawari masakit. Ganin? Baba, kau bandi, masakit na kau. Pag asubukan niya, maba ako lang na nasasakit dahil simula. Nainamuk lang na maba kau miskin dahil sindayan. Tabab, tiyo dahil pangasubusin tuhan na miskin. Tabab, paunahon sintuhan ng miskin, paunuring harayahan. Sikarwa, may tako mabaya sin nasasakit dahil sinwala. Sababin tao na sa sakit, ang pabariman, hipagpakpak sindusan niya. Tangi ko. Okay na? Nawang biyan, to makakuyagin miskin, makakuyag. Makakuyagin da in nasasakit. Jadi, makakuyag. May ta makakuyag. Na, unin data sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah. Kuyag kau hauno-uno na ririhilan sintuhan kayo mo. Na panamin kau hansam kau atawa bukun. Lang mo may ta ako inipiapan jari pangit iniwan kuyaw hansam kata. Kuyag da kau. Bukun ikaw yung magbabaya-daya. Yan na. Pagubos law mo hapagkaon, may tayong kanilaon masaraping kakubukon. Ay ikaw kumuyag sing kanila, kuyag kau sing kay mo. May talong mo yung badyo nilaon malingkat. Buaya katan, taning kakoy ni bukon. Kuyag da kau sing kay mo, ay ikaw mangibu. In uno-uno na, iyanughara kay mo sintuhan, pabaran mo, pakakarunahan simbaran mo, hakabuhiwang kamatay, kuyag ka. Okay daw to? Dahil nga sabab yan, magkarunahan ka mo kuyag dihaw. Aw makaun kuyagan da ka mo. Bang ikaw? Kuyagan ka ay pagkaun. Kita ka rin ka. Jadiin, nahang kapito ay pagkaun. Kuyagan pa ka. Jadiin, magpinda-pinda siya law. Kuya ganda.
Okay na? Sabab, way na pagkaon magdumamari kay mo, kampung mo, aun malasakay mo. Bang ikaw? Kena? Nari nga sabab yadto, inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Hurairah, uyag sadya kaw, sin uno-uno na, piaratong kay mo sintuhan, hakabuhi mo, rahon mo, pakamatay mo, bangkaw kimuyaghan, ikaw intao, dayahan pa uno. So, yung pagdaya, daya pa tao, iwan daya pa uno. Nahaw no yung kabayaan mo. Dayahan kaw pa tao, at awarayahan kaw patuhan. Berin, subay karuwa. Bangkaw rayahan na patuhan, dayahan na kaw pa uno. Berin, dayahan kaw pa tao, ang pawala doon ng kuyag kabayaan sintuhan, miskin kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala yakul, inna Allah laganiyun hamid. Inna Allah ta'ala dayahan pupudjihun. Inta ori man jari pudjihun long mo. Saki sa bintaw yung dayahan. Ay kung magpudya taw dayahan. So yadto amad tinhindu singguro pamurid. Yammalan sin murid. Dahil nga sabab yan, aun pagkaun, kiukuya ganda. Way pagkaun, kiukuya ganda. Bang ikaw? Makajari magpuasa. Jadi, misang bukon bulan Ramadan. Ketikon. Naunim marayaw puasa. Kan siyo puasa marayaw bukon bulan Ramadan. Pagpuasa siyo. Jadi, kaya tukuran niya. Pagpuasa sinabi Allah Daud. To, may tanarap matu. Na yung pagpuasa sinabi Allah Daud, biyadin. Utanhang ka adlaw. Bukon biyay ta sinabi, impuasa sa rayaw-rayaw, puasa niya. Sa impuasa sa rayaw-rayaw, piuasa ko sunnat, puasa sinabi Allah, Daud, muasahang ka adlaw, pagamukbalik, umuno. Buka. Okay na? Daya. Na may tayad tuwihad do, kakuyakan sintuhan. Bang bihad to yung tao, mabasag kumaon, kaastulan sintuhan. Bang ikaw? Ano na tayo sabdi? Biya dingin? Ya okay siya sabi niya. Na. Tuyad to, na. Unin beta sin Allah Ta'ala. Mato kita rin paayat kain. In ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tiyawag sintuhan. Bukunin tiyawag ngan sa gulanan. Bangan sa jawsingan mo to. Khalid. Nabang Khalid, pila rin Khalid. Pila rin Khalid na hindi siya samura. Na. Bang Khalid sa jenta ko ni siya samura. Intiyag sintuhan siya mo. Ya ayyatuhan nafsul munmainnah. Ya kau ipon ko. So yung kita niyo, admiton na to, ipon sinuno. Bukunin Tuhan mag-ipon ka to, sipog kita, hina kita. Dahil nga sa babayan, hukuman Islam, way na maginang ipon. Way roon na ipon. Okay na to? Sa kansyo kita niyo ipon. Biyanin? Na. Okay? Na, unin pagtawakan sintuhan, ya ayyatuhan nafsun mutmainna. Aun harpun nida. Ya. In harpun nida, yaw namin ya, nagdara ulong. In timawag, kiukuyagan. In diaak, kiukuyagan. In pasampayan, kiukuyagan. Bukin na ito? Dahil nga mga good news, aun ba'y tayama mo kaina mo? Kugan ka. In good news ba'y tayama mo kaina mo? Banglaw na maka ikhalid. Umbol hamuok. Kapag memorizing Quran, bihan ko siya sa sakatan. Kugan ka. Huwag mo pakiingatan sa sakatan. Basta sa sakatan.
Kuran na kau. Nah. May tak kau kuran. Nah, so engkau ya kan hisiu. Hinakmu, ya makmu Ivan, ikaw labing kuyan sila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena? Nah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Halpun nida in nagdaat kiyukuyakan hisin nagdaat. Hisin diaat. Siyo? Jibril. Ipon dia. Hisin pabaitaan. So, in nagdaat Tuhan, in diaat malaikat, in para akanisiyo. Kita. Naunin para aksin Tuhan na malaikat, kato. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kawin hawa marayaw. Kaya butangan sinyawalihan marayaw. So marayaw karwa. Jasad marayaw. Kaya butangan sinyawalihan marayaw. Badyo malingkat. In nagbadyo kaniya mangiusog. Limingkatin usugad to. Simbadyo niya. Oh. Malingkatin badyo. Malingkatin taumpa. Sa insumulog kaniya mangiusog. Jadi malingkat saja badyo niya. Mati nagisin tao. Nalupas lang. Nawang mga hansamin nakabadyo hao. Yanin tao. Sa ina Allahu Ta'ala ko kumbiyado. Way comparison sintuhan bang tungod kita way. In comparison kita magkahi. Sa kita tudyo patuhan way. Way di mo makumpare. Way comparison. Na. In tiyawag, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nyawalihan marayaw, nakabutan hajasad marayaw. Okay na? Dengan sebab yan, ayaran na ito yung jasad na ito. Bang kimangi yung jasad na ito, kimangi nyawalihan na ito. Okay na? Danan kumangiin tao sabab natimpangin dua. Bukun marayawin nyawa niya, bukun marayawin jasad niya. Nah, unin pagtawakan sintuan ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i. Balik na kau. Ulang biya, bakas kita rindiin. Bakas kita ini rindiin. Bang ikaw. Unuin original mo rindiin kau. Nalaw mo, barangay na mo, inyad to, hantara na to. Sa tungod din nga Tuhan, unin original mo rindiin kau. Dahil habat to, dahil di inin original mo. Dahil nga tuwig, astagfirullah. Way pa siya ninakaw na ka mo. Way pa. Ano? Dahil nga lupa to, ya Adam, dahil din. Dahil nga lupa. So, in original na to, dahil din. Dahil nga lupa. Aon lupa, magkaloy wan lupa. Nakita na kau lupa, nagkalo. Lupa ito, may wan lupa puti, nagtunto. Dahil, may tayad to. May tak sila rin magsuntong. Sin aun lupa itong, aun lupa pula, aun lupa tahay, aun lupa. May tak sila rin magkalo. Dari ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i, balik na kau. Pakain ila rabbik, ila rabbika, ila rabbiki, radiyatan mardiyah. Amo yaddo. Kuyag. Makuyagin nagpakawa, makuyagin kawaan, makuyagin diya. Nabihaon, ya astulan nino ay nakaon. Inakakaon, ya astulan da. Tiyo din nakaon. Naurulan yung kain, na nagdarapansit, matawad ito kain.
Imbar iman di pagdukalan. Mayta sababin magparuruwal hisaytan. Wal ghadabu minasyayatin. Wal mahabbatu war rida min Allah. Dahil sabab yan, kuno-kuno kawastulan ay mula usan. Sababin nagdaat kay mo hisiw. Biyarin, na bang kawastulan ang pamuliaos. Uno yung jumatukay mo. Naiging kuya, kaya kanti ansin dungan. Na, awon si manyang tao ni urugalan. Uy, in tao masanyang da, amo rin tao, dahil nga sabab yan, vitamin dakula in kuya. In tao kuyagan, di magtaas in dugo. In dugo mo, pilang taas. At tawa, baran mo at yung mataas yung dugo mo maulo. Na, in tao kuyagan, di pag-astulan. Maita, way tuputan halawm sinatay niya sim pag-astul. Maita, way tuputan sa babing pag-astul, di nga uno. Dahil din piyapan niya rin syaitan. Dahil nga kayo. Kina? Nayad. Radiyatan, makuyag kay mon Tuhan, makuyag kay mon nagdaat, iwan makuyag kaw. Mardiya. Una-uning kakuyagan sin tao, ngayta sin Tuhan. Kimuyag kaw hahinang daakan sin Tuhan. Biya sin kamuyan. Mag-memorize sin Quran, bukun niya astulan. Tawa ya astulan ka mo maghapal at tawa ya din. Ikaw to, ya astulan ka. Ay. Bangkaw umalop na, magbasa sin Quran, mo anak ko. Bang ikaw. Bata-bata, 7 tahun, sin 1987, hafal na yung Quran, bata-bata. Bang ikaw, inumul 7 tahun, bata-bata, tawa-tawa maa. Bata-bata. 7 tahun inumul, memorize na yung Quran. Nakatri ko. Kansiyo yan to kawasa. Yarin, Allah subhanahu wa ta'ala. Nahisiyusin umalo pabihad to, unin palman sin Allah ta'ala. Walakad yassarnal Qur'ana lidzikir. Fahal min muddakir. Sa bunal tuod, paluhayun sin Allah ta'ala in magbasa sin Qur'an, imam mag-ingat sin Qur'an. Naawon mabaya. Alhamdulillah yan kam. Kung kinaw to. Ayan. Kagunahan niyo in kuyag. Kagunahan niyo in kuyag. In kuyag kagunahan niyo, bukun maas niyo sa diyang kuyagan. Sabab imasa na to biyahon kuyagan in tawama siya. Maas tulimano siya hapag ibadat. Basahin ayat. Radiyatan mardiyah. Makuyagin Tuhan kaniya. Hasabab siniyagad ng kabayaan sin Tuhan kaniya. Iwan mardiyah in isiyay sab makuyag pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun hirihil sin Tuhan kaniya, wala paririhil kaibanan. Now, to ganapan tinaming good news din kanina mo yan. Pag ubos mulong niya, mag-graduate din din, paasawahon ka. Maya ko magtuloy. Ini paasawa kayo mo mas maan. Atihon mo na, anong mo inaunin ba? Dari? Bukon malas. Impakaradyan, sinta umakuyag, bukon mag-uus-uus. Talion niya. Bukon isa-isa ni magtali. Kung kinaw to? Al-Fikrus Salim, impikilan marayaw, bukon isa-isa niya. Subay awon, dahon niya maguno. Mag-isum.
Okay na? Diya si pagpangadji ni. Bang ini siya isa ni usadya. Bang ikaw to? Mari ikaw, bang isa isa murari. Naitan to. Way ulong. Way maramo mag-isun-isun, way maramo mag... Way kakitaan mo manghansam, di mo kaingatan manghansam ka usap. Na pagkakamuya rin naglalamon, ubiya, hansam ako eh. Biya rin. Nah, kita rin. Nah, uno pembiay ta'sin Allah Ta'ala rihayat ini. Radiyatan mardiya padukhuli. Pula-pulawan, makakuyag siya. So, biya, unin mga senior, libre magsud sini. Amin senior. Kaya tanong rin senior, magpilay nung mo, ikaw to, pila na kaw, senior na kaw. Libre magsud sini. In Allah Ta'ala bang maglibre, bukon biya tao. Padukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Sud na ka. Pagkain. Jadi, bang kamu pasurun sini libre, kamu katantan. Mawaya kamu. Jadi, libre na. Jadi, may tayo tuloy ko mawaya. Sabab, way kakuyakan dito rin. Kakuyakan. Nainyauntuhanin nagbeta. O dukhuli, sud na ka. Sumud na ka. Dahil nga sabab yan, yung kamu yari nakasunod ni, ay kamu manay ko, ano pa niyo sa diyang kabayaan sa ito. Padukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Sud kaw. Pagkakuyakan. Hindi sumud kaw kuyakan, pag-uwi mo, yastulan na kaw. May tayad to. Simud kaw takasin, pag-uwi mo. Jadi, way nasid. Simud kawauniwan mo, pag-uwi mo, may tayad to. Nain kamu ra hindi, biyaon. Pila tahun kamu nampak kamu makukat? 7 tahun. 2 tahun. Halawang 100 tahun na mo kamu. Pag umo 100 tahun, bulak na kamu. Bukunda. May tayang kansilan mo magtuloy. Padukhuli fi ibadi, sud kaw. Pagkakuyakan, nahising ko, sulwa. Hindi ya dunya, hindi kakuyakan. Way kakuyakan di ya dunya. Bang ikaw to? Bang bukunda kabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, ang kataan pakaradyaan, sud kaw pakabayaan sintuhan, ay kaw sumud pakabayaan sintaw, ibang pakabayaan mo, sabab bang kaw simud pakabayaan mo, ibang pakabayaan sintaw, kaya lupasan kaw kuyag. Magbayad pa kaw, siksaon pa kaw, sa kawa bang kaw simud pakabayaan sintuhan. Simud kaw palang masjid. Libre. Aw nirel kayo mo sintuhan. Ang kati ko yan. In pagtakat mo halawang si masjid, aw nirihil. In miyas sa kawalawang si masjid, aw nirihil. Bang ikaw? Nanatog kawalawang masjid. Aw nirihil. May tato natog kawalawang masjid, aw nirihil. Nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Wadukhuli jannati. Nakaingatan ni surga, bang pilang taon? Pilang taon si surga? 8 darajat. Intiyawag sinallahu tayaw, wadukhuli jannati, hindasiw. Ma'alladhina an'ama Allah minan nabiyyin, wasiddiqin, was-suhada, was-salihin. Dito kaw makalamun. Okay na ito? Hasawab singku kiwan kuyag. Wala kimuyagin mga nasabot yad tuha dunya, in kaya kuyagan nila kuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na? Na yan. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan, sinamuok sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
kana rida babullahil a'zam. Ing kuyag, aming kuyag bukun kita mo, bukun diwog mo sa kuyag, hajantong mo. Babullahil a'zam, lawang sintuhan mulia. So, Khalid, bang kau sumud dek pabay, how no kau sumud, hatandawan atau halungan? Darin, halawang, bukun hatandawan, may tayad do. Sababin tandawan, bukun lawang. Naman kau simud na rin hatandawan. Manjari. Sukar ul. Di manjari, in tiap-tiap wanyong biyamayta. Okay na? Na, unin agi niya, sinamuk sahabat, kana rida. In kaunan singkuyag yan, babullahil a'zam, lawang sintuhan mulia. Okay na? Na uning kagunahan na to habab yan, na lawang yan. Istamil rida. Ipapakay ka tuwing kuyag. So, bang aong gamis mo malingkat, kuno mo sulungon. Aong gamis mo malingkat, kuno mo sulungon. Haylaya. Naman ko ay penhaylaya. Okay na? Kuno mo sulungon. Mbadyo mo malingkat. Biyanin, bang magsabayan. Na okay. Biya kondisyon siya diyaon. Magsambahayan. Pi ay mbadyo malingkat na magsambahayan sa babaon ayat, hujuji natakum inda kulli masjidin. Istamil rida. Pakayain kuyag, wala rida yastamiluka. Subay kita'y magpakay kuyag, bukon kuyag ay magpakay ka to. So, ang badyo mo, hisim magpakay, ikaw at ang badyo magpakay kayo mo. Nawang matunay badyo magpasulong, lang nasulungan na ako. Ganin? Di kong tanan, naunuhon mo yung badyo yan to. Isulog mo pa, may tamo rin sulog. Ada kala masigpit? Naman kong masigpit. Badyo mo pa simbadyo, niyatol na kayo mo, magpasulong. Ganin? Di man dyan. Na, istamil rida, wala rida yastamiluka. Pakayain kuyag kabayaan sintuhan, bukun kuyagin magpakay kayo. Nabiya, uning kamatauran, kuyagin nagpakay ka to. Aun-aun kakitaan ta kuyag kadtuon. Aun karungugan kadtuon. Aun kakitaan kadtuon. Suway kita magpakay sing kuyag. Bukun kuyag magpakay kato. Nakaniw na? Na. Okay daw to? Dahil nga sabab yan, Umar ibnul Khattab. Ingulalan kan Umar isiyo. Al-Faruq. Ingulalan kan Abu Bakar isiyo. As-Siddiq. Yan natog ka. Ingulalan kan Usman isiyo. Nurain. Ingulalan kan Ali isiyo. Kan Ali, inunggulalan kan niya. Karramallahu wajah. Aun sulat hi Umar pamanga hababaan niya hawaktu siya khalifa. Uning sulat niya. Amma ba'du. In Arab bang magsulat, upo-upo sadya. Na in sulat niya, tung kakabtang na. Amma ba'd. Fa innal khaira kullahu firrida. Sa bunal tuding katan karayawan subay halawom singkuyag. Now to, in kakuyagan sin subul hudyang.
Yung kakuyakan si Budyang uno. Subul. Manjari. Baita kau kuno. Kuno-kuno. Manjari. Bawal. Di manjari. Di manjari mag-ato din subul ibang Budyang. Maita. Al-aynani tajniyan. Wajinahuma an-najar. Indua mata magjina. Namay tatakaon natin matayaon. Biyadi nilagbo. Hadis itu, hadis sahih. Al-aynani tajniyan. Imma sa nila, imma taway pagjina. Way TV nila. Way signal nila. Tak kiyaway tak sinabi masa nila. Di ka ito gimuwa. Pina? Wajinahuma an-najar. In pagjinasim mata pag-atul. Uy, bang biyato na aturun. Aw na ito pag-aturun. Aw na tawaway. Masigla, maray din waktu. Aw. How no tungod yan? Dahil nga sa babian, piyabaitan kau sintuhan, inta ukiukuyagan na kabayaan sintuhan, di umatudmad to. Bukon makakuyag. Kumangi kau patuhan, kumangi imaas mo, kumangi guru mo, kumangi no. Alalong ni murid ikuan. Bang ikaw? Bang ikaw to? Nah. Amma ba'd, mahuli. Ingkatan karayawan, subay siya kuyag. Naingkatan karayawan biyawon, bukon kuyag, maksiat. Sababing kuyag, atay. Inhalawm sin atay, hibay ta sin suara, hibay ta sin uno. Nabanging kuyag mo kabayaan sintuhan, inhibay ta, kabayaan da sintuhan. Nari ka umatod sin uno. Sabab nakapagdinay nuno mo. In atod magjijina buko na Muslim. Sabi Muslim, unin kanila. Walladhina hum li furujihim ya ayaraun aw ni ayara na mata. Di pa kita. Aw na paayaran ka to sintuhan. Nawang paayaran di mo na ayaran, uno na yan. Dadin, nagkangi. Dahil nga sa babian, piyanaog sinallahu ta'ala yung Quran, shifaun. Uno yan. Unin man na sin shifa. Ubat, bukod. In ubat, dawa. In shifa, pagpauli. Uno pa yung Quran yan. Rahma, hipag-uno. Inlabda ka mo rin, magkahi ka mo. Ha? Kauto, inlabda ko ka niya. Inkalin. Yarin. Inlab ko ka niya. Na. Painis tatata, bang mo kagausan dalong niya, namay tanin. Sinsiulatan ni Nadris, Abu Musa. Bang mulong niya kagausan da, iban gausa. Suwayin kuyag mo, kuyag de nga Tuhan, bukunin kuyag mo patao. Naing kuyag patao, umatod si mangi. In sabab sing kangi anamasa natuin niya, sabab sing pagatod.
Katan sing kangi anji matuha umat Islam masanatu ini pasalansin tagatub. Jumaat 5 bay khutbah si mufti haula Libanon. Mufti haula Libanon 2. Mufti sin Shia, iba mufti sinuno. Siya nagsali impituan nila. Unin agi sintao, subay lang ni mufti magpagawa na pituwa. Magtug na kamo, biya nagdana kukulangan ni nabdo. Magtug na. Pagpagawa kamo lang na pituwa, kaya nga tanyo rin pituwa, hukuman. Putangin yung hukuman, mag-atod pa uno yaon. Sabab, impiyagwa singkatan hula Europe, Urianan, Baitud Diara, impiyagwa sinula Europe, way nagbabadyo. Hapantayan way badyo. Mamay guhay kaddagat way badyo. Halaumbay way badyo. Sali day mapaso ibang mahagot way na badyo. Nalong si mga tao, pagpagwa na kamo pituwa. Injawab si mufti. Di kami magpagwa pituwa, suway kamo'y mufti habaran niyo. Di nakagunahan baitaan si mufti, kaya ngatan mo na yun mangi. Bata-bata, kaya ngatan niya mangi. Ay, ikaw na. Magkagunahan pa pituwan si mufti naghubo. Bang ikaw to? Kaya sabi ito, ikaw ni mufti habaran mo. May takaw kumuyag haon. Iniro, bang ang pagkaon, hamuton niya na. Makamula ka niya, Ivan. Suwang diyan, tumupti na siya habaran niya. Nakadi ko, no? Ingkiaon mo mangga, bang hinugmaw, no? Maasin na tawa malimo. Hisin nagpalimo. Mangga. Hisiyo. Na, miya makad sinuno. Ingkiaon mo mangga, miya makad kabayaan sintuhan. Ingkimaon di makad. Na, unin agi si mufti. Subayin tiap-tiap ta umufti siya. Mufti siya, bang siya umatudok, unin naturun niya yun. Mangya tawa marayaw. Nang ikaw to? Di nakakunahan baitaan sinuno. Sababin iro, naingat siya, magpito habaran niya. Kaya ingatan niya makamula iwan, misan niya, kaya ingatan hayop na siya. Sa intao, piyarahan siya uno. Piyarahan siya Quran. Uning Quran niya un. Balikan tayong Quran, uno siya. Inagi mo, ubat. Inagi sindoon, uno siya. Pagpauli sinuno. Sinsakit. Dahil nga sabab yan, in anbiya iwar rusul, tibbul kulub, wa tibbul abdan. Okay na? Nakati ko rin. Misan-san lang nahibayta na kami mufti, di niura akaroon. Sabab yan, natumbukon na sadya. Okay na ito? Ayan. Kaya sabi yan, ako mufti habaran ko, ikaw mufti ka, ikaw ama, ikaw anak, ikaw bata-bata. Sabab kaya ingatan mo yun, makamula, may ta mo. Di pituhan ninunong mo. Okay na? Na yan. Hipapakay ka tuwing kuyag. Bang muri kagausan pa kayo ning kuyag. Pasbir. Pakayan kasabar. Ingkatani matud na nakaw matud. Sabali. Wayroon da si Manyang imatud. Kaya ikaw to? Si Manyang, nauno sila. Nabiya duog. Insabar, harap mo patuhan. Okay na?
bukon harap patao. Na, amo yan timbiyeta sinuno. Sin Umar ibn al-Khattab. Na, kaya na po siyan, 5 minit. Pairman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa suratul Ma'idah. Hindo singguro po asing kuyag as-sidok. Suwayri magpamutingin tao. Imputing lason. Okay na? Namasa na to ini, unay mawasag mamuting, usog ato babae. Jadi, hisim putingan niya. Na. Imbar iman, di magpamutingin usog, di na magpamutingin babae. Maita, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum, awliyao, mag-uno sila, magputing. Ya'muruna wa yanhauna ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil wa tu'minuna naimbukon bariman. Yan. Babae pakulangon niya ron na ini. Makajari yan doon na patta yan doon na ini. Kajari. Babae manjari ni unuhon. Lingog sandakula. Makamula, manusia masa na to ini, social media. Kena? Angkan na yung kamoy na kamu magkita. Kena to? Magkita ka mo tawari. Na puas sinrida, sidok. Paman sin Allah Ta'ala, suratul Ma'idah. Kala Allah, haja yawmu, yang pausadiqina sidqihim. Makatawangin pagbundan. Makakangiin pagputing. Kala Allah, falmansin Tuhan kanila, adlaw ini, yawma yang pausadiqina sidqihim. Adlaw ini, matawang na sila. Karihilan na sila karayawan. Uni ni karil kanila karayawan, hasabab sin wala sila namuting patuhan, wala sila namuting pabaran nila. Na, naimbiyaw ni siya mabasag mamuting. Subul pabudyang at tawabudyang pasubul. Ganin? Sibo da. No, sibo da, sabab magsambag. Dahil nga sabab yan, imbar iman, di lumamud. La yuflihal kajab. Di tuod dumayawin tao putingan. Ayin tao putingan ni pasaggawi ko. Aun bihaon, sundalo kayan pulis ka. Nakita in record niya, hinang-hinang. Piyai. Yan record sintao. Sabab yaw manjari mo rupunan na sadya. Kaya ingatan mo. Hauno ko nag-school. Ngayon kayo ba, pindah na jengan. Kina? Nain Allah Ta'ala, way pagbihad to. Kina? Na yan. Ya, kala Allah, haja yawmu, yang pa'us sadiqina. Sadiqin. Sipat nila, di sila mabaya mamuting, masipog sila patuhan, masipog sila papagkahi. Ito mo. Mangbihan, intaw biyaw, natutog na kamo. Hindi din ako to 5 minute na kumahan. Na yan. Naunin lahum jannat. Paman sin Allah Ta'ala, aung kanilaun. Itaw, pusul ba? Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abadan. Khalidina fiha. Nangan mo sadya. Kakal sila rinto sa lama-lama. Unin sabab, radiyallahu anhum. Siuya kanin Allah Ta'ala kanila hasabab sinway sila namuting. Lasunda ko lang pagputing. Dahil nga sabab yan, Abu Bakar, isa-isa niya, timbangunin iman na iwan sin iman na to, mabugating kaniya.
Isa-isa niya. May mabukatin iman ni Abu Bakar. Way siya nakapamuting. Way siya namuting patuhan. Way ra siya nakamuting papagkahi. Na insuwol biyaon. Nakapila ng puting niya. Kadlaw. Dahil nga sa babyan, amo ng problema na to. Ig ka mo rin nga problema. Kaya tubig. Hambukas siyang kalite. Kakadtuan sing kalungat mo. Tubig mo raya. Uninumon mo. May tari mo yun kalungat mo rin sa tubig mura. Ganyan? Malumi. Nasa kalhi, patay mo mapatuhan, inibadat mo, sinlala mo ranuno. Hangkan na adlaw susungon, may nuinun tao, may tanaigin pala niya. Kaya butang adlas. Nauno yan. Radiyallahu anhum. Makuyagin Allah. Waradu'an. Kiyuyaganin nagdaak, kiyuyaganin. Zalika huwal fawzul azim. Amo yan yung paruntungan nuno. Na mura-murahanin ka mula mo da paruntungan. Sababin ialok niyo. Kagunahan sin dunya iwan sin akhirat. Kagunahan sin bangsata ini. Sabab inlingog hamasa na to ini. Hakatan lingog. Timay ko din tao rin nga kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan yung kaptangan ni Umar. Udu ila kitabillah. Irji'u ila kitabillah. Balik kamu pakabayaan sin Tuhan. Nauning kabayaan sin Tuhan, amo ning sulat niya. Kena, na murah-murahan, ini, habarakat sin Quran mahamulya, halawm sin jantung na to, amalan na to, hainang na to, tangkisan na to in puting, madto kita niyo pakuyag, iwan kasabunalan, dito indirihilan sin Allah Ta'ala paruntungan, marayaw rin niya dunya, sambil paadlaw akhirat, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya Rahman irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka anta Tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta Allamul ghuyub. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.